Suapa manumalo Yesu Keriso, lo tatu wali ipa ola, male pepe ole Kirisimasi, o te whatalo whatuai Samoa I lau tapua inga. O se tasi le nei o au nanga le video au, wa whai ngoina o le Pacifica News. Usi mai loa, lau mai moa. Yesu e, tau tai lova, I le ngā sa whai ngata, pea sa le pea, I le ngā luma le au, oi le tau tai le le. Pei o le tā, si atina, whapea ai le awha, ua maua I le manu, I lau tai whai le langi, e atu uai le so, maua pagi sa le po, maua le lava oe, e te tu mai le foe. Pe ala ta mai le ama, ina O le tōwhaia so o walu se tūmua, ma le au nanga I le ngangana Samoa. O whaarupenga o Samoa, ua o le ngā ruenga le atua. Pei tai eu I na uliuli le sami, a ua I loa lau ia. Tulou Samoa oe o le tai, e le so o na whaangotai na stau tai, pe ana iai se ata mai. Tulou au pa ia wha le atunu, tulou au pa ia wha le tala lei. Ona mua, a lau le liu le tōwha. Masa ili le moe e whonoa malai ma vele vele tupua e loma ua iei nei whaatino I whaafalitui tusinga ma wha maunga o le tau ata inga nei o nei wha moe o le sini ina ia maua se au ngā ma se fiso soan I fuanga o lalo vawa ai mai se le ai tau maleli a maua I se manatu
ona vi ia leo le tu ona o tatou oni au ona le aunga ai mo fa wa wino le nei au ona o le tatou fe lo ai matala me fa solo i le lo minga o lo mana ai se vai po la me le pa o me la ri le Ia, we usi tamu whainga vai a ia manatua e maua le video magazine I Masina Taitasi mo oi. Christina Tulipe Faafili, ia manuia.